muraho neza abavandimwe, turabasuhuje aho muherereye mwese. Twongeye kugaruka kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Dufite umushyitsi wacu mwiza hano imbere yanyu, agiye kwivuga izina ryiwe, tubwire n'icyo akora kugira ngo dukomeze. Muraho neza? Muraho. Wowe kwivuga kugira ngo dukomeze. Muraho, nitwa Landrine Tumaini. Ndi umuririmbyi, nkaba umukondakiteri, nkaba Sunday school teacher mu rusengero ukijije. Asante cyane. Numva ijoro ritari byiza. Ni byinshi. Landrine ni umuvugabutumwa, kandi umuvugabutumwa ukora mu itorero. Iyo tuvuga ivugabutumwa hariho ibijyanye n'indirimbo, ibijyanye no kuvuga ijambo ry'Imana, ariko Landrine arabikora byose. Araririmba, avuga ubutumwa, ndetse yewe anagira YouTube channel. Abantu bakoresha YouTube, tubwire YouTube channel yawe abantu birukireho vuba baje gukurikirana ijambo ry'Imana. Yego murakoze. YouTube channel yanjye yitwa Light and Truth with LT. Yes, icyo cyongereza je sinashobora kubisubiramo, abantu barabyumvishije. Rero Landrine, twagize amatsiko yo kumenya ese Landrine ko tubwiye ko akorera mu itorero cyangwa se ko asenga. Mu yandi magambo tuza tubikatinga tukavuga ngo ni ugusenga, ariko urumva niko gakiza byose tuza tubishamikiye. Ese wakijwe ryari? Wafashwe ryari? zatangiye gute kugeza uno munsi? Ni urugendo rurerure cyane, ariko mu makeya nakijijwe donc igiye kuba nk'imyaka 3. Nari ndi mu bintu by'isi cyane, ego suzi ibintu bita ngo city girl. Nari ndi city girl. So 3 years niho naba nakijijwe. Donc ariko nagrowenze muri, of course, Christian household, tugenda gusenga. Mama wacu atwigisha mbese ukuntu dusenga nk'ibyo bintu. Asante cyane. Ese Landrine, kubaze ko tugira abantu benshi tuza dutangira gusenga tukabivamo. Ese agakiza kaza karyoha cyangwa karabishe? Kuko abantu benshi zanumva bavuga ngo iyo wakijijwe waba nko guhahazwa cyane, muvugira ngo spiritual battle nyinshi. Ese gukizwa agakiza kararyoshe cyangwa karabishe? Kararyoshye ariko kasharira. Ngatubwiye. Ayiwe, agakiza k'Imana ni kiza cyane. Ni kiza cyane because umenya ko Imana iri kumwe nawe, mbese irakuguta imbere n'inyuma. Nk'ukuntu David ahora avuga ngo mbese nihisha mu mahema mu mababa y'Imana. Sorry, kinyarwanda cyane. Mbese ahora avuga ngo in the house of the Lord niho nshaka kuba for the rest of my life. And because of that, nuko yabonye nyine the importance of being mu nzu ye. Nanjye narayibonye kubona mbese kuba muri tabernacle y'Imana. So ariko hari igihe nyine, of course, donc navuga gute, where you become lazy. Hari ukuntu nyine Satani akoresha utuntu kugira ngo distracting mu gusoma ijambo ry'Imana. Kenshi na kenshi ijambo ry'Imana mbese niryo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo riguhindura, ijambo ry'Imana niryo rikubwira ngo Landrine, aho hantu wakosheje. So yeah. Asante. Landrine, watubwira your favorite verse in the Bible? My favorite verse ayiwe komfite nyinshi. Vuga imwe ikuje mu bunye. Inje mu kano kanya ni Matthew 6:33. And avuga ngo but first seek his kingdom and his righteousness, and everything else will be given unto you. Kandi iryo jambo cyane iranyubaka buri munsi. Hari uri tukubaka iryo jambo ni ryiza cyane. Landrine, urubatse? Oh yeah. No yet. Not yet. Ariko biri soon, huh? Okay, let's hope it will be soon. Okay. Landrine, hariho abakobwa bagenzi bawe bari hano hanze, wavuze ngo agakiza kararyoshe, ariko hari abakobwa benshi bari hano hanze bari muri sirigere nk'uko wavuze, cyangwa bari mu tubare, bari just they don't know themselves. Ntibizi ubwabo. N'iki wababwira ku bijyanye n'agakiza kugira ngo bajoininge Yesu? Icyo nababwira is that ibyo bintu byose biri temporary. byashoboka ko nyine buri munsi mu gihe ugenda muri bar, mu gihe ugenda
n'uyu muntu ugiye ukora bino bintu runaka ko bigushimisha. Yes, biragushimisha, bishimisha your flesh. Ntabwo bishimisha your spirit. Ijambo ry'Imana rivuga ngo what can a man profit if I'm trying to remember. What can a man profit? Or what is it a man to profit the whole world but to lose his soul? Like, what are you gonna get in the end? Nothing. But when you are in the you gain everything. You know you are satisfied because God is upon you. God has promised you eternal life. Amen. Oh, nawe sinari nabibonye ko birahanga nabonye ubutumwa yabivuga none miracle Imana ishimwe cyane. Hari iyindi nama ugendera abakobwa bagenzi bawe cyangwa urubyiruko rwose aho ruri, hari iyindi nama bagendera kugira ngo tugana ku musozo? Inama yo nababwira use urubyiruko rusanzwe eza no kuri ya jambo ryo navuze muri Matayo 6:33, but first seek, bashaka ubwami bw'Imana, ibindi bizaza. No kuri pera ijambo ry'Imana ntabwo yaribesha nkuko navuze before, not in this video, but ibintu by'Imana it's so simple it is so simple that it is hidden in plain sight. Mbese birahari. Ijambo ry'Imana it's so simple ariko tukabikora so serious, so difficult. Icyo nababwira ngo musome ijambo ry'Imana, musome ijambo ry'Imana, muvugishe Imana, mbese iteze amaboko yayo. Landrine, turangiza akabazo gato y'akamatsiko tutogenda tutakubajije, iyo uri wenyine ahantu just uri alone mu bijyanye na spiritually niki cyane kiza kigufasha? Abantu bazava mu gusenga, abandi ni gusoma, abandi ni just meditate ijambo ry'Imana, niki wowe kiza kigufasha? Lately kimfasha because muri seasons hari ibintu bitandukanye bigufasha, ariko muri season yanjye kano kanya ibintu bifasha cyane is that I'm building a deeper relationship with the Holy Spirit. Amen. So when I find myself alone, I speak to the Holy Spirit and just I know that I meditate on him, now I can't forgive. Amen. Andrine, urakoze cyane, twishimiye kugira hano abantu bagende bagujoininge kuri YouTube channel bakurikirana ubutumwa bizogira icyo bibamarira. Imana igumugisha. Amen.